ubwo rero ijambo rirasohoye kandi rirasohojwe. Imana yari yabivuze, imva zigiye gutondekana, amasanduku atondekane, abantu bajye gushyingura, bataravayo abandi babasangeyo, bataravayo abandi babasangeyo, utuburi twuzure, imigezi isubiremwo abantu, amawese asubiremwo abantu, ibinani bisubiremwo abantu. Ni ukuvuga imbwa, inkongoro, ibisiga, ibiyongoyongo, inyama y'umuntu igiye kongera iribwe. Kandi uwo nakita source w'iyi ngwano, w'iyi ntambara, Sebarundi. Hagiye havugwa ibyo gutembagara kw'ingoma, guhirima k'ubutegetsi, gusenyuka kw'indongozi, gutandukana k'ubuyobozi, gusenyuka kwa bariya na biriya. Ubu noneho nagira ngo nkubwire ko bigezweho, kandi ntabwo ngiye mpanura ibintu ngo bizaba oyaye. Nukuri abantu bararushye, mon cher, mon prix, bararushye, bararemerewe, bikoreye umutwaro badashobora gutura, utakozwaho n'imitwe y'intoki. Ejo mwabonye uwaduhaye intahe, uriya mutwaro yikoreye ntabwo wawukozaho n'imitwe y'intoki. Kandi sabiye imbabazi uwamushinyaguriye ngo ni umunyarwanda, ngo ntabwo ari umurundi. Sawa, ni ukuvuga ngo ibintu bigiye kuba Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, ni amahano, ni amabara. Imana yavuze imvura, uhoraho avuga umuyaga, Imana ivuga inkoni, Uwiteka avuga urugendo agiye kugirira muri iki gihugu. Data avuga ibintu abantu bakoze bishisha umutima w'Imana. Imana ivuga indongozi, Imana ivuga ibigiye kuba. Bamwe bavuye no mu masezerano, bari gukata hirya bakajya hariya ngo ntibikibaye, abandi ngo ntibyabaye, abandi ngo amatariki. Sinzi ko ukijijwe cyangwa usenga cyangwa wemera umwuka w'Imana ko akora. Niba umwemera, ufata aho uherereye, upfukama uvuge ngo Mana, wejesha amaso yanjye, uyahishurire ibintu bigiye kuba, umpe guhungisha ubugingo bwanjye. Naho umubiri ntawuhungira ubwayi mu kigunda. Icyo nzi kimanije yambaye urwavu, niba ari urwavu, ari umugani baca mu Kirundi ngo yambaye urwavu kamasijuwe. Uyu munsi wa none rero ibintu bigiye gushyika, ibigira bishyike, wanka, wemera, wumva, utumva, wikira, utikira, ufunga amatwi, utayafunga, homboka. Umwami aratanze, undi yima ingoma. Umwe arasohotse, undi arinjira. Cyane rwose, ibyari indobani yari iri kujugunwa, ibubafu bayiteye iburyo, kandi shanjoma ibayeho. Ntabwo rega si wowe utuma mpanura, si nawe wambuza guhanura, si no kugira ngo unyemere, ariko wantumye, yanyongoreye, yambariye, yampaye, yantekereye, arashyigikiye. Kandi nta kintu na kimwe navuga ngo urumva, ngo urabona, ngo doke, ngo oya. Nta kintu kiri buhagarike umugambi w'Imana, kuko urashyitse. Mbabajwe n'utwite, kuko ntabwo byarataraza, kuko umuntu iyo atwite ni urundi rwego. Mbabajwe nanone n'utari hafi n'imiryango ye. Mbabajwe nanone na ba bandi bahita bavuga ngo erega ngo bihavuye biba byo da, batunguwe, muratunguwe, surprise, surprise. Rero si jewe ubigena, si jye ubikora, ariko mu rugendo ngenze rurengeje 17 rw'agakiza, kandi ijwi ry'Imana rinyura, njye sindi umwana w'umuhanuzi. Ibigiye kuba n'ibyabaye ntabwo bisa, ibigiye kuba ni finali, ariko ni ibya nyuma. Kandi ibi bigiye gushyika yari yarabitubwiye abera, abandi nabo turabibabwira, ariko
nagira ngo mbwire abantu ngo turi gutanga ishikanwa kuko tugiye kwinjira muri Kanani. Muri Kanani nta mirimo iriyo, muri Kanani nta bikorwa bihari by'ubwitange cyangwa by'umutima, ibikorwa biri buno. Rero ntabwo nibeshye, sinavangiwe, sinitiranyije. Abantu bagiye guhunguka cyangwa bagiye gutahuka basubire mu Burundi. Evariste Ndayishimiye navuga ngo ntayafite yo gucira nayo kumira, nawe no gusoma nturi. Abantu babyitegereje muri Kampala hariyo abategetsi benshi pe, irahira rya Museveni ryitabiriwe n'abantu benshi cyane. Mugabo niba witegereje mu maso, nka video yabo nashyizemo hano, abantu bose bari utifashe uku yifashe uku, utifashe uku yumiwe. Intambara igiye kuba y'amasasu. Duhora dusenga kugira ngo Imana izigama abantu, itabara abantu, irengera abantu. Kandi namwe murabizi ko ingwano ikuriye izindi cyangwa ihagarariye izindi igiye kwinjira. Harimo igihe tuvuga umuntu akagira ngo turimo turavuga twidigadiga. Oya, message nzanye untahura unyumve neza. Ni intambara igiye gukura Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD n'imizi, Imana ikabaranda. Urabakunda murarandukana, wishyize hamwe nabo mwese murajyana. Ucunge neza, ntuze mu ruhande rwa Marite, ahubwo ujye mu ruhande rw'Imana, kuko ni ibintu bibiri, ntabwo biguma gupfa, ahubwo bitegerezwa gukira. Cunga neza kote ugomba kuba urimo cyane rwose, ndabihamya. Reka dusenge tubandanye message. Mwami Yesu, tutangiye tunashoje, ntakabaka kanwa cyangwa aya maboko, uhagararane natwe kandi ubane natwe, ukomerane natwe, ugendane natwe, tuvugire iburyo dukorore iburyo. Amen. Abantu Imana yavugije inzamba, abantu bajye kugama bavunira ibiti mu matwi. Abantu barasemerera ko Imana izanye inkoni, abantu bavunira ibiti mu matwi. Ubutumwa buratambuka ko Imana inyuze mu gihugu. Iyo perezida agiye kuhanyura, abantu barabangira, ibintu byose bigahagarara. Tubamenyesha ko Uhoraho Data na Yesu na Mwuka Wera bagiye kugendera kino gihugu. Sawuli ntiyumva, nabo bari kumwe ntibumva, n'abajenero ntibumva, n'abakoloneli ntibumva, n'abakapiteni ntibumva, n'abasoroda ntibumva. Ubu rero harimo abantu ngo bemera babonye. Harimo n'umuntu wambwiye ngo itariki 5 ngo narayivuze. Saba abantu bakambaza ibya Beri Buhungu ngo ashaka kuba yaragiye mu gisirikare, mu burenganzira bwe, kira mutu na cikapu cyake. Umuntu wese agume mu muhamagaro kandi akomeze icyo afite cyangwa arinde icyo yahawe. Umbaza ibyanjye. Hari itariki twatangiraho mbabwira ngo operasiyo y'Imana iratangiye. Jewe buno rero ndiseriye ko iyo operasiyo y'Imana yatanguye. Turi kwegeranya ituro, ejo twasuye umwe. Ababikoze mwese sariyuti ndababaniye, muri abantu bagaciro. Imana izabaho umugisha w'ibyo mwakoreye. Kubera ko tugiye kujya Kanani, Kanani uzafasha Imana iki? Erega niba wowe udatanga muri bike nta byinshi uzatanga, kandi niba udatanga kubw'umutima, kandi harimo ababikoze batananyuza aha, ariko harimo n'abandi banyuza aha bagera muri 3, mwese ndabazi. Yego rero gahunda irakomeje, ugira ituro aritambutse, nimero iri munsi ya titre. Dusure n'abandi. Uriya muntu niba wumvishije adakwiye ubufasha sava, ariko numvise umuntu ushinyagura, ndaje ngomeze message. Numvise umuntu ushinyagura ngo uyu ni umunyarwanda ngo uri kuvuga ngo Kirundi, ngo umurundi utazi Kirundi ngo abaho. Byukuri uriya ni umunyarwanda. Muri comment nabibonyemo kuko comment iyo fise umwanya ndazisoma, kandi ni nangombwa niyo ntazisomye abandi barazisoma bakambwira. Okay, nkusimbuke nawe, ni ngombwa kuvuga ibyo ko atari umurundi, n'umunyarwanda ntacyo. Imana igusange nawe biriya byamubayeho, simbi kwifuza
ariko uyu munyarwanda wacu we wadutwerereye, uri kubyara, ufite umuryango, ufite famiye, Imana izaguha agakiza, nicyo nkwifurije. Rero hano hari guverinoma isa naho ifite ubwoba ko u Rwanda rugiye kuyigabaho ibitero, kandi n'u Rwanda rukaba rwiteguye ko ngo narwo rugiye kugabwaho ibitero. Hari n'ibyo nabonye ejo nivo yatangaje ku munyamakuru w'umufaransa, yego yavuze byinshi, bimwe njya mbabwira. Aravuze ngo twebwe ntidukorana na FDLR, ariko FARDC ngo ikorana na FDLR, ariko twebwe dukorana na FARDC. Unyumvire perezida w'igihugu, ntidukorana na FDLR, nta naho duhure na FDLR, sinzi naho iri, narababwiye ngo banyereka aho iri nyirase, na n'ubu ntaho banyeretse. Ariko FDLR ikorana na FARDC, we niko neva yivugiye ngo ariko FARDC twe turakorana na Wazalendo. Igisubizo kihe? Rero ntabwo ari ibyo ngendeyeho ngo intambara irateye, n'iri joro rishobora kuba pe, n'ejo yanaba pe, kuko inzira z'Imana sinjye uzishyiraho, sinanjye uzikuraho, kandi zirenga igihumbi. Niba inzira z'Imana zirenga igihumbi, ntabwo ari njye wimika, sinanjye wimura. Imana yakimura ikoresheje ingwano, yakimura ikoresheje n'ibyorezo, yakimura ikoresheje n'abantu, na ba nyir'ubwite bayamanika. Imana yanananiza abantu n'imyigaragambyo igakuraho perezida. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Harimo umuntu rero wahita perezida ngo none tubwire ikiri bumukure, ikiri ngombwa nuko agomba kuvaho. Icyo cyo ndacyemera. Ibyo bantu bari kuvuga ngo bari kwiyunganganya ngo amatora, ngo n'ejo numvise bivuga ngo hari imigambwe ngo yanyandikiye ngo usabwa, neva nta jambo afite muri iki kiringo n'imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ije kwimura kandi ije kwimika, kandi ibyo sinsa oya, ahubwo ni ibigiye kuba buno mutarasinzira. Yego, harimo abantu bakina abandi ku mubyimba, ugasanga umuntu afite ibyo kurya n'ibyo kunywa, afite buri kimwe cyose iwe mu nzu, noneho akishima ku bandi, akihaya ku bandi. Jye si rwo rwego mbamo. Mubabarane n'abababaye, munezeranwe n'abanezerewe. Impunzi zigiye gutaha aho ziherereye hose, ariko ntabwo ari zose. Hari impunzi ziri watede zironerwa, zo zizagera mu gihugu bamaze nk'umwaka bacyubaka cyangwa ibiri. Ntabwo abantu bose bazahita batahuka, ariko hari abantu bazahita bataha direct. Nawe wiyumve, niba uzataha rugikubita, niba uzataha bitebye, niba uzabanza ugatenyenya sava. Ariko harimo abantu navuga uku, ukaba uzi ko ushakishwa, uri guhigwa, ukambuka mu ba mbere. Ni wambuka uziyiriza ubusa usenge. Neva agiye kwamburwa ingoma, n'ubutegetsi agiye kubutakaza. Ni ukuvuga ngo yagiye i Bugande gushyigikira Museveni, perezida mugenzi we, ariko nta kinyoma, nta buriganya, nta buryarya burimo aha. Perezida w'u Burundi agiye kwamburwa ubutegetsi, kandi agiye gutakaza ubutegetsi. Mpera Yesu icyubahiro, ntabwo nkimuhaye ko abutakaje, ahubwo nuko isezerano risohoye. Kuko kubutakaza nta butakaza ngo ngewe mbugemo, nta nabutakaza ngo mukuru wanjye abugemo, cyangwa ngo shyiremo n'uwo shaka turi inshuti. Urumva ni ibintu Imana ikora, ikima uwo ishaka igaha uwo ishaka. Aho rero ntagire umvugira ibyo ntavuze. Gukomera rero, gutera imbere, ibintu baruhiye n'ibintu begeranyije ntabwo byo mbigarukaho, ariko arafashwe, kirafashwe, aracyambuwe, kandi ntabwo ari nza. Ni ukuvuga ngo umugoroba wa Neva urageze, n'igitondo cya Sebarundi kirageze, n'abamuri inyuma. Kuko ntabwo ameze kuriya adafise amaboko amuri inyuma. Yandi kandi ashora umuntu mu ruzi arwita ikiziba.
babandi bakoma amashyi kugeza bakugejeje ku mpanda. Bamwe bashinzwe gusenga neva kumukomera amashyi, babandi bajejwe mpemuke ndamuke, bamwe bakora ibintu bisa naho ari iby'abadayimoni. Mwese muri tageti, muri watede, murashakishwa. Kandi rwose CNDD-FDD nayo yahize benshi, bamwe iranabafata abandi iranabica. Sava ni ibisanzwe, ingoma yose irica, ingoma yose irarimbura. Ariko ubu tuvugana namwe murashyikiriwe, inzu yasenyutse yose, nta buye risigaye rigeretse ku rindi. Imana inyuze mu gihugu n'amaboko yayo n'amaguru yayo cy'u Burundi. Yesu anyuze mu gihugu n'intambwe ze n'amaboko ye n'ibiganza bye n'ubuzima bwe, 100%, wanka wemera. Wiratabara, wiratabara, ubyemera utabyemera, wiratabara, wiratabara, ubyemera utubyemera. Amaofisi hose izahanyura kandi ifite uburyo igendera icyarimwe. Mu mihana yose izahanyura kandi iyo ntabwo ivuga ngo ndabanza ngo nyure kwa naka. Oya, umunsi umwe nta muntu itagerera mu muhana. Amabarabara yose izayanyuramo, imigezi yose izayinyuramo, mu biti zabirimo n'inyoni zizabimenya, n'ibyatsi bigomba kubimenya, ibimera, ibihumeka, ibinyabuzima n'abafite ubugingo. Ibi bintu byose byiteguye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni ukuvuga ngo Imana itanguje igikorwa gishya, itanguje ubuzima bushya, shyizeho agakiza muri iki gihugu. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndayubaha na wa wundi wa reveriye, aba bamama uko ari babiri. Kabunyoni yararize, ariko namwe muramusimbuye mugiye kuyarirasha. Kandi narababwiye ngo urabeho turagiye Nyiranzihana ejo, urabeho iye ngo akabiri gito kawe Nyiranzihana ejo, urabeho turagiye Nyiranzihana ejo. Ni ukuvuga ngo hagiye gushya hakongoke cyahatokombere. Mungu wangu Jesus, Imana nta kuyibwira ngo turi bube duhombye, ngo kwa Ntare Rushashi nihashye, ngo bombe nizigwa haturaba duhombye. Ibyo birayiraba. Imana yarimbuje isi amazi, ubwo izayirimbuza umuriro. Hano rero hari ukwitegura intambara. Intambara barayiteguye, ariko irabatunguye batarayijyamo, irabatunguye batarayirwana. Mwari muzi ko mu Burundi intambara ishitse, ingwano ishitse, ipfu zishitse, amarira yageze. Abaganga mugiye gukora 24 kuri 24 nta guhumeka, kandi nta nicyo namwe muraba mubikoraho. Ahubwo umwe azajya bireba undi arebe aburi icyo afata n'icyo areka. Niyo mpamvu nabwiye abantu ngo none ibintu bigiye gushya ibindi bikongoke, nabo bifashisha ntibizaba bigishoboka. Hari umuntu uri muri Amerika, hari uri Burayi, hari abari hehe, hari abari mu gihugu. Ndi kubabwira ngo mushyire kuri konte ya Yesu na duki, twifashiriza abantu nk'aba bagowe babuze na kotegisi, bariya bari ku Kigeme babakongore. Dore abantu barushye baba bahari bampamagara, ariko nge nta bushobozi mfise, narabibabariye. None ibintu bigiye gushya, ibindi bitikiri, ibindi bikongoke. Namwe mubifise hehe? Mu mifuko. Urahimande rero hano isanduku zigiye gutonda umurongo z'abapfuye. Umwe azajya ari runda mwikirize kandi bose bari kurira ibyago. Umwe azajya atakundi yikirize kandi bose bafite ibyago. Agasozi kazajya gaha kandi amarira, kamwe gatera amarira igitero cya mbere kandi gatere refure, ku buryo nyine hari umwe arira n'undi akarira hakavamo indirimbo. Icyo nakita yuzuye igitero na refure. Nuko bigiye kugenda. Umwe yoherereza undi ibiriza, undi amwoherereze ibiriza.
nta bihumurije bihari. Ni agahe gato ariko ni injyana muntu, ni akanya gato ariko ni amaraso. Ndetse nzakenyuruza abami nkukenyeze, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzakujya imbere ahantu hataringaniye nzaharinganiza. Iri ni ijambo Imana yabwiye Kuro uwo yimikishije amavuta. Kuro wimitswe n'ijambo ry'Imana, Kuro wimitswe n'ubuhanuzi. Imana iramubwira ngo nzakujya imbere. Objectif, intego yo kujya imbere ya Kuro ni ukuringaniza. Haba hari amabuye mu misozi, muzabona imashini iyo ziri gukora imihanda, ibyo hari izihinga, hari izirimbura, hari ibisasu barasa imisozi. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Imana yari ifite intwaro zose zo kujya mu muhanda Kuro ari kunyuramo cyangwa mu ibarabara, mu nzira Kuro asabwa kunyuramo, Imana ikayadresa, ikayiringaniza kandi ikayagura, ikaba drabre. China ragwana ribarikiwe. Ni ukuvuga ngo kuva mu buhinja bwawe, cyangwa kuva mu urakayoya, cyangwa kuva utangiye urugendo rwo kubaho ndetse ukongeramo n'urwo kujya mu ijuru, hari umuhanda Imana yaharuye ugomba kunyuramo wa Gikristo. Hakaba inzira Imana yashyizemo icyapa kiri stop, cyitwa ubupagani cyangwa imyaku cyangwa kurimbuka. Iyo nzira irafunze ariko hari abiyahuzi bayinyura. Ni ukuvuga rero hari indi nzira ifunguye. Imana ibwira Kuro ngo nzakujya imbere. Ntabwo ari umwaka umwe, ntabwo ari imyaka ibiri, ntabwo ari imyaka itatu, ntabwo ari imyaka ine, ahubwo kuva uvutse kugeza ugeze mu ijuru. Imihanda yo mu isi igira aho igarukira, n'imihanda yo mu kirere igira aho igarukira, imihanda yo mu mazi igira aho igarukira, inzira zo mu nyanja zigira aho zigarukira, no ku butaka izo nzira ziragira aho ariko hari inzira y'ubugingo itarangira. Rero Uhoraho abwira Kuro nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Amen. Iyo support Imana yiguhe. Nzamenagura, nzacagagura, nzarimbura. Hari ibihindizo by'ibyuma bundi bahindira amatungo cyangwa bagahindira inyamaswa, ariko hari igihe abadayimoni bakwitendekaho nawe bakagukingirana cyangwa bakaguhindira. Imana iribwira Kuro ngo nzaza shinguzemo ibihindizo by'ibyuma. Noneho hakaba n'abantu baboshye ku buryo aziritse, ntabwo yakideplasa ngo ajye mu Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa se n'uraho. Doko umuntu agira uburyo aboshyemo ashobora gutahura cyangwa ntatahura, ariko hari iminyururu, hari n'ibihindizo byose biboshya abantu. Imana ibwira Kuro ngo uwo fashe ukuboko ntazarekura, nzamuneshereza amahanga amuri imbere, nzakenyuruza abami kugira ngo nkukenyeze. Niwumvira ijambo unezerwe kandi rigufashe, kuko ari ijambo ry'umugisha. Hari ukunesherezwa amahanga, hari ugutsindanishirizwa. Imana ikureho ibihindizo by'ibyuma, Uwiteka ko agukureho iminyururu y'abadayimoni, kandi Data haleluya akora ibitangaza, ajya imbere yawe aringaniza. Ntabwo Imana igiye kujya imbere yawe umengo ni ibisanzwe, umengo biraho, umengo ntacyo. Oya, hari ubujegitifu, hari umugambi w'Imana, hari igitumye Uhoraho azi imbere yawe. Intego y'Imana irahari igomba kugenda mu buzima bwawe. Rero iyi nzira abarozi barayangije, ubukene burayangiza, umubiri urayangiza. Doke inzira uri kunyuramo irimo imitego, irimo amabariyeri, harimo ibishinga, harimo ibihano, harimo kugogwa, harimo uburuhe, harimo umucoko. Mungu agusaidiye, Imana kujya imbere iringaniza ibintu bitaringaniye. Koko hari imisozi Imana yabwiraga Kuro ngo nzakujya imbere, nka katiripurari nzakujya imbere, nka tingatinga nzakujya imbere, kugira ngo nka bombe atomike nzakujya imbere, nk'intwaro iyo ariyo yose uzakenera kugira ngo ibintu bicemo bibe successful,
rero Uwiteka Imana Nyiringabo akujya imbere. Birashoboka ko aho uri kunyura hateye ubwoba, birashoboka ko urugendo ruteye ubwoba, birashoboka ko urugendo rurimo amarira, birashoboka ko urugendo rurimo agahinda, birashoboka ko urugendo rurimo ibidasanzwe, ariko objectif y'Imana, Imana ntabwo iri inyuma yawe, nta nubwo iri kure yawe. N'isezerano itanze ntabwo ari iryo kuza ikererewe, si n'iryo kuzaza, nzakujya imbere. Wowe gambirira kujya mu murongo, gambirira gukizwa, tera intambwe imwe wifuze agakiza. Numara gushyira mu mutima wawe ukaba uri umaze kuba yangaje y'urugendo, Imana irakujya imbere mu urugendo rw'impemu n'urw'umubiri. Nibyo koko watangira urugendo rwo gucuruza, harimo inyatsi, utangira urw'agakiza, n'ibibazo, utangira urugendo rwo kubaka urugo, n'ibibazo, utangira urugendo mu buryo butandukanye kandi bwinshi. Urifuza ineza y'Imana, urifuza imbaraga z'Imana, ariko Imana ibwira kuru, nzakujya imbere. Ibihindizo by'ibyuma ntabwo bikanga Imana. Urumva abandi bahindiza ibiti babihindije byazabura, ariko iyo bavuze ibyuma ni uburyo abadayimoni baboha mu buryo bukomeye cyane, ku buryo bazirika. Niba bakuziritseho ubukene, icyo kiziriko ntigicike. Niba bakuziritseho ubugumba, icyo kiziriko ntigicike, koko ni icyuma. Niba bakubohesheje ibyaha naka bikananirana, nzakujya imbere, nzaringaniza ahataringaniye, kandi ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Urumva iyi ntego y'Imana n'ubushobozi bw'Imana, Imana izabijyamo, Uwiteka azabikora, kandi ishobora byose. Niryo sezerano yatanze. Ibwira kuru, nawe uyu munsi amaboko yawe akeneye uyajya imbere, uruhanga rwawe ukeneye ukujya imbere, kubaka urugo rwawe ukeneye ukujya imbere, kurera abana bawe ukeneye ukujya imbere, no mu kazi ukeneye ukujya imbere, no mu gakiza ukeneye ukujya imbere. Rero Imana isezeranira iri sezerano kuri, iramubwira ngo nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Dufatikanye 383 mu gushimisha. Hari wicyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Nuntunganyiriza ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera nawushaka kurutaho. Managurwe hose mwami Mana n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Ninezwa umutima wawe, nibwo nzunguka ubwenge bwose, bwo mw'ijuru, bwo mw'ijuru, mwami mbubwirijwe nawe. Managurwe neza, managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Ngerageza uko nshobora kwibuza intambamyi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo iyo jyumboneza. Managurwe hose mwami Mana n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe,
nyir'ibyaha birimburwe. Iyi ni 373, 383 siyo. Ni ukuvuga rero iyo twari tuvuze siyo sori, ariko iyi ni 373. Reka nkwifurize urugendo rwiza kandi aho uri kujya, kuko umuntu wese ari kugenda, gusa bivana n'aho umuntu agiye, ariko urugendo tururimo. Nuko rero urugendo rwiza kandi hagira ukujya imbere, kuko ntibyoroshye. Ndagushimiye mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, Yesu Kristo watubambiwe kandi akaducungura. Uha umugisha umuntu wese wumvise iri jambo rikiza umutima n'umubiri, kandi nawe gusaba ko umutima we umusubize. Nanjye rero ndamuhezagiye, kandi nawe umuhezagire ku bwawe Data. Himbazwa rero, ushyirwe hejuru none n'iteka ryose, amen. Ndagushimiye, shimira ejo mwene Data waduhaye ikiganiro iyi ntahe. Abatarayumvise muyumve, video yasohotse ejo ku itariki 11. Turi mu gikorwa cyo gufasha. Nugira icyo turusha, utwandikire, reba nimero munsi ya titire, dusure n'abandi, dufashe n'abandi. Shimiye umuntu wese warambuye ikiganza gushyigikira guhunguka kwacu, guhunguka cyangwa gutahuka, cyangwa kuba ibintu byasubira mu murongo tubigizemo uruhare mu bikorwa by'urukundo. Imana ntihonye abacu cyangwa ibyacu. Tuje dusaba ikigongwe, twambaye, ntago tuje twambaye ubusa, ahubwo turambaye ku bwa Data. Rero mwebwe mwese dusangiye ukwizera, Imana ibahe kuragwa Kanani mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Ciao ciao, shalom shalom.